Pored World of Warcrafta obožavam da igram neku dobru RPG igru. Ovih dana igram Witcher 2 i naišao sam na veoma zanimljiv boss fight i mislio sam da bi se to ovako nešto svidelo ljudima koji me prate. Inače, odlučio sam da pre nego što krenem da igram Witchera 3, da ipak pređem drugi deo, kako bih imao jasniju priču u samoj igrici. Pored toga što je skoro izašla druga sezona serije Witchera, mene je ovaj univerzum oduševio. Šta vi mislite o Witcheru i da li ste vi uopšte njegov fan? Inače, nemojte zaboraviti da ostavite subscribe i like na video, a sada ću vas ostaviti da uživate u video klipu boss fighta koji ne traje dugo, a ipak mnogo epski izgleda. Come down and scrap it! It's angry! Watch out! It's angry! Watch out! Going somewhere, darling!